U jednom od prethodnih videa objasnili smo kako se pretražuju mailovi s jednim klikom na oznaku koja se nalazi na mailu. To izgleda ovako. U ovom videu otkrivamo novi trik za pretraživanje mailova koji uključuje integraciju Gmaila s aplikacijom Tasks. Pretpostavimo da imamo klijenta koji se zove Perfecting Systems. Njegovu karticu ubacili smo u aplikaciju Tasks. Od tog klijenta dobivamo mailove s različitih adresa. Tu je prodaja perfectingsystems.hr, pa marketing perfectingsystems.hr i tako dalje. Sve te adrese možemo svesti na zvjezdica monkey perfectingsystems.hr. Otiđimo na okvir Pretražite poštu i kliknite na prikaz opcija pretraživanja. Sada u pošiljatelj upišite zvjezdica monkey perfectingsystems.hr. Isto upišite i u primatelj. Kliknite Pretraži. Sada dodajte operator OR između ove dvije zagrade i kliknite Enter. I dobili smo sve mailove povezane s ovim klijentom. Sada kopirajmo ovaj URL i ubacimo ga u karticu Perfecting Systems u detalji. Provjerimo da li link funkcionira. Kao što vidimo, svi mailovi tog klijenta su tu. Želite li još ovakvih trikova? Pretplatite se, lajkajte ili nam pišite.